bener si brewok. Gugurut ini malah si brewok. Balik itulah. Bisaan siya brewok. Genut oge atuh kami mah. Jag. Kawin teh mabok. Aduh, liur. Liur. Guru deui kira. Curus sih mah. Bisa gitu buat nama kawin. Ujang budak ieu ya. Atuh sorangan beuh pisan. Sorangan. Ini. Anu si Ujang dah. Ujang. Abah. Aduh, Jang, main lu kene, Jang. Paeh, Bah. Abah. Aduh, Abah. Usaha maneh teh. Si brewok, Bang. Aduh, Bah. Bah, nah cai teh. Nah, Si banget. iya. Mani, apa? Mani teh. Etah si borokokok. Bah, Ngomong titah si banget. Ya Abah, oke si banget. Elek. Aduh. pakai bah mani. Wah. Segar. Bisa ya malah ngelawan si brewok mah. Cukup, beres. Nges, ya. Nah. Nges. Cukup. Udah abang. Terus budak wae ceurik abah. Abang jadi sedih. Geus abah geus. Sabar ya. Sabar abah. Sabar. Sabar. Sabar ya, ayo nama Ujang gerak turun gunung ya. Jangan minum maneh. Balas ke 6.
Gunjang gerak init nam. Bertayangan inung maneh gerak turun gunung ayeuna mah lah. Sono oge lamun ningakeun si Abah. Tapi Ujang kudu neangan si emak. Dah ya bah. Tapi sono bener ke si Abah. Kudu leuyan bah. Kernaon si Abahnya sono yung si Abah bukan we kita panggil si Abah